Jongwadhi mbele gimi weche manyien. Mane en Governor Mombasa Joho koni en hema oromo laro kompitan piny Kenya gideon bura mar ODM kadi poni Raila biro yudo thuolo mar telekom riwruog pinje mag Afrika EU. Joho mane los Mombasa koni osesumo lony mar ariyo e bwo jatend duond buch ODM migosi Raila Odinga kako machielo bende onyiero jogo makoni pod en kidoro e weche mag siasa mag ODM. Okoni laro komno nyaka ketie winjruok makare kolero ni oikore mar wuothe pacho kama ngima kokwayo ombulu kendo jiwo jogo modak kadhoad nam chumbi mondo mi obed e ong'ala manyime mar siro lek mare. Jono oten gi jaod bura ma Kisauni Rashid Bedzimba kod speaker mar od bura e kaunti ya Mombasa Arub Khatri e kinda jotelo mamoko. Ikiwa leo tutamwacha ndugu yetu, na nimesikia hapa Mheshimiwa Bedzimba kitaja moja mbili, itakuwa pia sisi tutafanya makosa ndugu zangu. Manake huyu bwana kwa mazuri, kwa mabaya yuko na sisi. Lakini governor naye tukwambia pia usipotee sana. Ikiwa baba atakwenda awe mwenyekiti kule, basi kijana wetu pia naye apate nafasi ya kuongoza chama au namna gani jamani? I'm the founder member of ODM. Go and count. Ukianza kuhesabu wale wa 10 ya kwanza mimi niko. Na hakuna mtu katika hii taifa amepitia mitihani ya kisiasa, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na ODM, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na Raila Odinga kunishinda. I challenge anybody, mtu aje hapa aseme nani alikosa risasi hapa, nani alofungwa biashara hapa, nani alofinywa hapa mambo ya elimu na mambo mengine, nani? And then you can tell me where has Joho been?